ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi UMLA jong Kamalai constituency uba proses di saukme hagala asmi ublay jong arpu waitrik unai liber arajar arpu ulay alam yu chief engineer jong Bengalia Energy Corporation Limited uba api sakhar harengkat kejing senran lang jong superintendent engineer uba J Sumer syakasnong maukun ro nagabenta banyakren hakabayadaya bat kejing penyo boarding ya ki prapho teli ki long yeng ki badan hasilenter jong kesorong Malai bypass hamaukun ro umshing kumbakalong menta kini ki prapho dali ki long yeng ki spendan kamtang da kabatang da ki solar light bat ki mombati bat kan e kala bu jing e bha ya kini ki long yeng kamtam ha ka bakasnong mau kon ro ka dairu kasnong ka banang keu man la usnam ha ka jing bon breu ha ka bayadai bat kan e uba proses ula pentib ru ba un saya kendo ya usembut menteri rangba uba preston tensong uba pet ya katran sam boarding naga benta ban punsngau halor kan ikamat Hagani kasni uba proses ulalai juret ru ya kesurok ke badang sna ter nado mau kenro shado mau ro hadin malami ke jingo jong kinong shong snong bakani kesurok kala pumpum syabapalan. Gidan kani kejaka kesnong mau kenro sing katong wa kedai kini kerahap wa bypass di kumtang dan hagani kapor rengkat bat i MLA jongi ba proses di saukme ha kabangiwan rengkat bat ki officer naka MECL ba pi sakhar ibalong UCI jongka Eastern Zone kumjoro ya iba Jesume SE distribution iba wan banya pensno ya kajeng jongka snong hakaba tani kedong ladong kam palat ya katagalai hakaba kinong snong kidong kam sisa dikumtangi gerpat ya MLA dan buram ya kabai lapen pa po assembly ru semua buram yang mentah jungi ya belalai sistem yang mentah ni sedang jungi dia kuntang kerman scam ru pa nangis sekemat tai dan kejing kerman manginyo kloy ya kani kalai dia kuntang asaman ai kublai ru ya ka MSCL bro kawai kapan long lakloy kapan snothu ya ta kejing jungi nang sengsong dia kuntang ru nga ai kublai ru ya ka soka central government kemudian nak jong skim bahkan pek perman bahkan pek hamha ya kini kejeng dong kam jong kesnong jongi ditang ini kentin ngai kubleru ya piwe di bawan ya senran lang nanu kinong senong ki perlok jongi ba proses di sokme ba pinang ya bit ya biang nang isya ya ka dia po jong ka double snong jong mo gorom sing kani ka deka pada gelti ke bypass mulai bypass mo di hakabade bat kadang jingwan kejongi hande ka hakan ka step mentah masuk men kong di syam aku blay kerpang dak ada rubak snong dak liang jong adu kum jol sini snong orang dak liang jong orang badong dekat ini kadang ba dengan kemi dak ada support jong snong dak rom si dengan sok men ka sini mentah ngai wan lang dak liang jong bakti sakhar kum shift dia jong ka distribution badai jong kadeka Eastern Zone MEPDCL dekat berbagai sumber pada USI jong mereka distribution Eastern Zone MEPDCL dekat active engineer jong MPDCL dekat bagi ikong remai pada area manager dengan page ni siapa ka substation ni jaran to ko boleh sibun hilang borok to ka jingwan jong akan dikapor menta nomor ngalam kenang yang sim engineer dekat SE dekat extension bat tempat area manager nak banta ka jing jong kinong snong ke betul hang ni apo jong ka akan ni apo jong mulai bypass ying kat kom ka estimate ke bala nak liang ji kong rembai lai thu dan prap ko ying dek estimate ke ban nak liang ji gile kalau poi du sau pu arlak sabon lak tam nak banta ban highlight nak banta jong station apo chen mulai bypass dia ke jing pekriat nak liang jong office kala ya bat kom ju madan liang snong ni sok ben bahkan dengan jaka yang mengi sebut transformer ni di kai ka bangadon ha ka bede bat kan namar dak kan jing dak benda kan ka jinge jong dong song snong jong se po mulai bypass ibri gila bon kiyeng gila bon tek pai ba gila jenja hadu kata namar ba yo onai hadu ni gasngi matanga so don ba ka jing so ta jong ki tambah kila hap ya ka ban nak le juki ka ban thang
ada ke solar light langsung di solar sukan do ke solar ek na bantang ti la e bahai kini bisong sini mana ke pot pen kam nak solar makum jo nak bombeti teng ru kala tang ban charge mobile mio PTB mio na marba kamdon ka electricity ka babyang do habade ba kani ka kani ka kadong hang ni pasnong hang ni bade mulai bypass apa assembly ngala keren pa apa assembly siya man siya sedem ngala ra apa assembly habade ba kan nak benta jo kali flight ni apa jongka ani mulai bypass apa assembly kin ong ba makanya ngajak office kita sebut ke scheme kata revamp distribution sector scheme ketika RDSS revamp distribution sector scheme kapan nak liang jong ka MPDCL dan ka power department kelas submit ketika scheme ke dena po jong central government nak sokar India di habri berkani nak liang haka abang nak liang jong alakan po assembly nak liang jong deputy chief minister nak liang jong uhi lapular unsum kia shibet haka berde berkani benda itu ka benda jong mentang ala suku syai mentang nak liang jong ka nak liang jong chief engineer benda liang SE jaga jeng apa sengo juki hak berde berkani kerak ni dan nak liang jong hi marmar ngas keduk ya deputy chief minister in charge ke power Pak Presun Tensong benda liang jong ila kular ban sim kia shibet hak berde berkani assembly keduk iru dan liang juga ngas keduk bagi keduk on dan orang mata nak lihat jai kong rambai pada area manager pada SI ka shikopi hak pada baka detail estimate kanika DPR ka detail project report pada jong kani kanika part kana ki kanang berlakum kumno kanang bakini ki paiba ki bedon nang ni apa jong kani hang ni mulai papas kana kalian jeki bakin yo no kala kakang keluar jika jingger part dengan liang jonga nak batan jong inong snong jong akibasyong ni mulai bypass hang ni apa hang ni pokas nong makro amsing subhaya ablem sebab ni syak sipor bisang tu kanika jingdut siap kala bun hang ni itu ha block 1 ngala so block 1 kami tu mana nak liang jong area meja kan poi saulak tam itu bah habade bagi saulak tam nak liang jonga sekenduk kerpang yaki anong sunong meja block 1 sekenduk ingang ni pembet kai ke banganda liang jonga kadang bang ngila penyerap nak ade penyerap nak ambil scheme dan dengan nuruk menyerap kata jonga habade berka block 1 to kani ke silong bakani kala he hadu sapu arlak kendai nak liang jonga hingin thaudat hawenti nak benta jongki no sok kenang bagi no sok snong kin mat jinge maka jingker pat nak liang jonga no snong lo subhaya sya to pila sya bas katu pil ina ka por nak liang jonga ngalapan sini sepo kadong jopi sini block 1 sini sa block sini mdei bolong nak liang jonga ngasu ngamsim lakit khia nak liang jonga lakit khia asli sing ina wan ba matali ina wan sando ship jilia bakri do jong MPDCL bakri do jong PCL division jilia ba nak liang jong CMD ba nak liang jong managing director nak liang DPU alang additional pikani ka case manta haka bade bukan ka case ang dia po bypass ni kalait ni yang ni kalau along level kala kabun kalau bikit khia deputy chief minister la pular mende nak liang DPU alang kamu CMD chief managing director jong MCL lu la pular bende ki engineer ba hang ni mata pi sungtu ajan borok ki he mata jong ka MCL borok ki lawan hang ni ka jaka besok ki jingwan jong ki kalong benak dengan jong ang lawaram lam ki ban pi ki ya ka jinge ba ki yeng ki ni ki yeng be sudah kelami borok ki yeng dan dai hap nak jong yeng la suku kan ni ka sidang bertemai ka ka jaka bertemai aba jaka bertemai kalong nak jong kan pat ki dong so ba subha sport ba nak jong ki ba ki so sini ka jaka sini Dobros kato kita nak liang joki kita perhat jaga cingek sangka dengan sokomen benda habis mentakan dengan jal dengan skim jal jiban mission kan dengan lawan baru ibu yang betul nak dengan jaka kini yok gobiang apa yang ujuk kesno tahu ibu berapa to hak infinity kan dengan light tu kan nonton cingek kan dengan light nonton cingek baru boleh nak kita besar nak liang juga ingin kerja dengan sokwa dengan jingket tu nak liang juga yaki nong song song IT be hanga ngalo mikmat basisin bangala kular nak liang juga ngabat ke jingkular basisin bangala liang juga hilak pan nak liang khmat namang i ka jinjar kamu MLI ban kada kamu li kana ban pej ban khmir ban ngap ya ke jinge tinggal i bah ke jinge nur kam kun slai ka jingker pat liang juga nak liang juga ngopej nak liang juga bilik sini satai bi ki eksar nong pe ba MLI ande kam ding ta wa la im tu hapo ado assembly la kene ni nak liang usi minister ro ngas kam kan
Dari Syum Sa Bulu Sidali mungkin hialam mi kan ni. Di ke Jingpan juga matai kan ke Smith. Kan ke Smith matai dong nak liang jong sokar. Ku juga kalau menupoi jong sokar, nak sok hajing start sokar dah. Pas poin di Smith kam keluar support Delhi. Nang bangin yo sanction. The community bagi ke berbagai niat berarti. Ni sok ben bagai senang mau kurang mesti ke senang ke bahaya. Kibri ke nang bon, ke nang kacau hai jong kam sudah. Kalau kita kam Tempat kami suka buat umur dan kam, pengisahkan ke umur bawa mereka lagi. Dengan skam kesudahan sekebentar kam ars, sekeliti singkin. Dengan community tu, maka skam ngasih kenduk nak kalian balong, rangkat bandar kalian asal nak buat senang, jelas senang asal sekretari, gini kalian badong, dengan seperkat baharok sekeliti singkin. Kita hapan plan bahar. Ni kuat kalau bahkan ni ini kejarang ni, maka dan bon keliti singkin. Dan petang sokomen hi kita senang, berarti kita beri bustu. Baik kembali mata kita kita buat kalau tengah kalau kuat ikan lain, maka umur kelas tu kelayan. Ikuat ke lain. Dan juga poru nak kalian juga hadir melabiang ini saya kebentar jong kan surok. Jika surok rong normal ni, bisa pengkreat mentai lagi, bisa pengkreat mentai ke proposal dengan DPR, dalam baik bak kalau mungkin 10%. Tak boleh sebut.